हेलो फ्रेंड्स आज सन्ध्या आमी घरत तला लगालो और आलहीक लगत लैसो आमी गोटेकेइजनी गलो अकमान ओलाई एया एबार गई पेলাই आनिलो मांस আকৌ एबार गलो तेতিয়াই गम पालो बोले गोसाई अना हब সেইকাৰণে गोसाई अना चाबले बुली आमी अकमान समय रलो और प्राय 7 मिनिट माনৰ पाছতে या गोसाई अना हले या गोसाई अना आमी धुनियाके चालो तार पाছত লৈ গলো আমাৰ মুনুক মানে আমাৰ আলহীক দেখুৱাবলৈ আমাৰ বজাৰ আমাৰ ইয়াৰে বজাৰখনৰ নাম আছে ডাংকাটি বজাৰ তাকে দেখাবলৈ লৈ গলো কিন্তু তেতিয়া কিন্তু বজাৰ শেষেই হ'ল সব দোকান সামৰি একদম গাড়ী টোপোলা চোপোলা ভৰাই লৈ আৰু এনেকৈ সন্ধিয়াটো পিটপিটাই ফুৰিলোঁ আৰু